ukubona uMakay akhala izolo kayizini. Yo, angithandanga ukuthi uMakay uye wakhala izolo. And what she said in the end. Yo. So uMakhumalo uye wathola ithuba naye lokuthi abe ne-one-on-one session noSisi Nonto oyi-therapist kwi-episode yayizolo ye-Uthando Nesithembu. So baye bambuza uSisi Nonto njengawo wonke la amanye amakhosikazi ukuthi sisi wena ucabanga ukuthi inkinga ikuphi? Yini into eyenza ukuthi ningazwani? Wathi yena, hayi phela everything will look fine. Everything will look and sound fine up until bazobukela ishow. Uthi uyabona mase sibukela ishow sesihlezi phansi manje, that's when inkinga ziqala. Because of that's where you get to find out ukuthi hayibo kanti lo muntu ucabanga kanje ngami. Hayibo bengithi mina nosibane bani si right kanti how uke wabona. So uthi yena into umzuzu ubhlungu ukuthi kudala ayenzela wonke umuntu. And makazenzela into yenhle bakayenzela nabanye because of acabanga ukuthi bayalingana amakhosikazi kaMseleko. So makayenza kwamele ukuthi ayenzele wonke umuntu, only to find out ukuthi kunabanye abacabanga ukuthi uyaphapha, kunabanye abacabanga ukuthi uzenza ngcono, kunabanye abacabanga ukuthi ucabanga ukuthi uye nje kuphela inkosikazi kabani kaMusa Mseleko. So uthi no man, mina ngangicabanga ukuthi ngiyasiza kanti no, abantu bangicabangela kanje. Uthi leyo nto leyo imhlukumeze kakhulu. Ene into emzwisa ubhlungu ukuthi yena makasekhaya akakhulumi ngamanye amakhosikazi, instead makakhuluma usuka ekhuluma izinto ezinhle nje ukuthi hayi kumnandi esithenjini nani thina siyazwana. Kodwa ke mase bazobukela ishow bamfonele ukuthi hayibo Thobile, bowuthe wena musi ni right nina lapho inayibo ngane yami. Kusho ukuthi lapho nje wena babacabangela kanje, kusho ukuthi akukho mnandi musi. Uthi abobhuti bakhe bahleze njalo nje bamtshela ukuthi hayibo Thobile kanti manje le ndaba yakho noMusa hayi no. Ngapha uthi usisi wakhe uke wamfonela wamtshela the way ubabakhe uye wakhala ngakhona after watching i-episode one of the previous seasons. Ubabakhe kuthiwa wayekhala athi hayibo ingane yami ithwele kanzima. Bathi uma wakhe yena uVetane wathi angisafuni nokuyibukela le show lena ngoba hayibo uThobile uyafika la afike ayenze ngathi yonke into i-right. Kodwa ke mamela ukuthi bakhuluma kanjani ngaye. So uThobile hayi mfana ka uye wasikhihliza wakhala. uThobile wathi wayengacabangi ukuthi kuzothiwa uyaphapha makanceda. Uthi the way uye wanceda ngakhona uye wanceda kwaze kwayeca naye samsalufu waze wazikhohlwa. So khona manje even though kuyoba nzima kodwa ke uzozama ukuthi makayenzele yena. Noma efuna ukunceda omunye umuntu kuyoba nzima because of angeke azi ukuthi lo muntu njengoba ngimnceda kanje uzongicabangela ukuthi ngizenza ngcono na. Yazi ekugcineni wathini uThobile? Wathi uThobile ukhala kanje also because of this looks like it might be the end of everything. Uthi it looks like it might be the end of everything. Ngoba angeke kusafana nasecaleni. Uthi angeke. Guys,